Alright, berarti kita sekarang ini sih, gue pengen ngalahin si siapa sih namanya? Apa guys namanya? Di mana lagi gue lupa. Oh di sini. Iya di sini sini. Mudah-mudahan sih menang lah ya. Lawan Dark Dramon ya kalau nggak salah ya. Alright, kita lawan Dark Dramon. Let's go. Kita ulang lagi guys. Aduh pilek lagi. Kali ini gue pakai ini ya, Mahagagramon ya. Bantai dia, let's go. Yoi. Bisa berubah jadi Mega gak guys? Oke, sekarang tinggal Bancholeomon ya. Kalau nggak salah di sini sih, seingat gua ya. Nah ini kalau nggak salah ke sini dah. Kalau nggak salah ya. Let's go. Mudah-mudahan kuat lah ya. You better leave right now if you don't want to get hurt. Don't, he's strong. Ayolah kita bisa. Ingat ya, kita ngasih ke Mahagagramon. Setup. Aduh ini agak nge-lag lagi bangke. Wih sakit anjing. Haha, gue bantai pakai ketahanan loh. Anjir habis lagi guys. Gokil winning strike ya kan. Membawa kemenangan juga. Winning membawa minum bro. Let's go. In real world. I feel so content and refreshed. So this must be power of the fighting Bancho. Hey, you're starting to get it. You may have potential to be a Bancho after all. Marcus Damon, Japan's fighting Bancho. I won't forget the name. Padahal kalau di animenya Bancholeomon tuh bapak ya si Marcus atau si Masaru ya. Waktunya kita berubah. Let's go. Apakah kami menjadi Mirage Gaugamon? Duh pilek nih. Sorry ya kalau nggak dengar suara string-string ingus gua. Gila lengkap sudah trio ya. Trio Dats.
Maju Anda. Bentar guys, kita coba-coba yuk. Ada yang Sonic Move, Deal Cloud. Oh ini dude, kena semua deh guys. Emang gak sakit sih dia. You gonna die bro. Alright, kita udah ini ya, berarti udah dapat 3 mega nih guys. Kita coba ngomong dulu, gue belum pernah ngomong lagi guys. Megumi. Miki, coba kita ajak ngobrol dulu atau tuh ya. Oke langsung aja dah, kelamaan guys. Kita ke sini lagi kan. Dark area, let's go. Nah sebenarnya gue udah pernah masuk ke situ. Lanjut aja lah ya. Ah shit, here we go again. Ini apaan ya? It's always have a certain order. Apa ini maksudnya? Ada 3 tempat kayak gitu nyala-nyala. Apa ini? Oh. Kode coy. Tekak-tekik lagi nih. Hai. Si itu gak sih? Siapa? Golemon ya? Wih ngejagain pintu dia. Wah iya bener lagi guys. Mati nih mah. Ngampus tuh naik level semua loh. Nah. Gila ada liftnya coy. I look right, I look left. Hah? Oh kesini dulu. I look right, I look left, then look right again. Right, left, right. Left. Apa sih? Alah, begitu kocak. Kebalik gua. Tunggu dikasih tahu. Oh my wa moishineru. Go.
Aduh, nge-lag gak sih? Nge-lag lah ya. Mati kan? Hey, that's my line. Let's go. Kita sudah mengalahkan Mega ya. Red Jewel. Nah, gini loh. Kayaknya ini kurang deh. Lawan siapa lagi nih? Recover K lumayan. Balik ke slot sini. Itu ada lagi gak sih? Oh iya, di situ lagi guys. Ini di mana, Cok? The warrior stood in the middle. The second warrior stood in the left of the first. Pasti nih teka-teki. Oh benar, ini tinggal di kanan nih guys. Kiri, tengah, kanan. Wah, lu lihat kan ada dua kan? Hidung gue gatel banget gila. Oke, setup dulu gak sih? Setup dengan setup lah ya. Mampus, satu mati ya. Forbidden temptation. Wih, gila 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 gila. Yellow. Antar pasti itu ada buletan tuh. Ntar pasti kita naik itu anjir.